Steve Bell, isem sinonimu mad-dinja tal-karikatura, magħruf l-aktar għal pubblikazzjonijiet satiriċi politiċi tiegħu fil-ġurnal Ingliż The Guardian. Issa jinsab f'pajjiżna u ddiżinja l-Karru tal-Presidenza li ma' Karru se jkun qed jidher l-ewwel darba fil-Karnival. Well, it's a great surprise, but it's a great honour too because I've never done anything like this before. I mean, I work quite small, doing cartoons for a newspaper about politics, and so I never do anything that's supposed to be this size. Ix-xogħol fuq dan il-karru ilu għaddej minn wissu u se jesponi dak li Bell huwa tant magħruf għalih. Satirika politika fl-aqwa tagħha b'mexxejja dominanti li ħallew ħoss fix-xena politika fl-2016. Bil-Kanċillier Ġermaniż Angela Merkel b'ġisem ta' Sirena tkun il-protagonista, dan il-karru se jkollu wkoll mexxej politiku Malti u se jinkludi l-element ta' gżira u baħar. Iżda għaliex se tisraq l-attenzjoni Merkel? I suppose Germany, Angela, is the dominating personality in European politics because she's physically not massive, but somehow Germany, because it's the biggest and the most powerful, if you like, most economy in Europe. Bell jiddeskrivi x-xena politika internazzjonali din is-sena bħala waħda ta' konfużjoni, b'episodji li marru lilin minn dak previst. Jistqar li l-aktar li ħażitu kienet Brexit u ta' Trump xejn inqas. Trump li wkoll sappostu f'dan il-karru. The problem with Trump is that he is somebody who is beyond satire because he is a joke and he outrages anything you could even. You might try to make him look silly, but he makes himself look even sillier all the time. So it's very difficult to do a satire about somebody like that. So I've done what I can anyway. Lilin minn Merkel u Trump ftit li xejn nistgħu niżvelaw, iżda li jużguru li l-qawl Malti min jistenna jitenna sejna tal-ħajja. Bil-Karikaturista Politiku Ingliż jitenni li lan tal-karru u li jżid il-pjaċir fi żmien mistenni minn kulħadd. Maybe make people have a laugh and think, what the hell is that?